Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, мен силерге бул чыгарылышта Халмиондогу, Кадамжай районунун Халмион базарындагы сатылып жаткан тайлар менен тааныштырайын. Чыгарылышты күзөтүп барыңыздар. Ассаламу алейкум. Тай канча болуп атат? 45 адам. 45 миң. Бир жашка толо элекпи? Толо элек. Пародасы кандай бул тайдын? Карабайыр эле. Карабайыр. Жакшы. 45 миң деп сурап жатат экен. Бир жашка жете элек тайды. Бул тай канча болуп атат экен? 70 миң, Кандай пародадагы бул? Карабайыр. Карабайыр. 70 миң. Бул канча жашта? 1 жаштан өткөн, 3 жашка чыккан, Жакшы. Мынакей Карабайыр 70 миң сурап жатабыз дейт. Жакшы. O taylar kimden ekan? Taylar bilberdik. 65 mingden surap жатабы. Barına bilbilden, 65 mingden. Arkası 65 ming. Karabayır, 66. Karabayır mı? Karabayır. Değiller. B eken bular. Bunlar satılıp ketdi. Bu kança satıldı aka? Bergisi 40 ming boldu, nargısı 38 ming boldu. Arka kişideki 38 ming, berisi 40 mingden satıldı, Bu koyan baytal. Baytal. No Karabayır. Çabarman kanalı. Emtezde katı takip edeyim, buraya götürdüm. Bu tay kimden eken? Kança de attır aka? Satıldı 17 minge. 17 mingden satıldı mı? Kança aylık bu? Bu endi şöyle geçbilit de. Menimçe bir 3-4 aylık ele var ha? 17 ming so'mga satılıp durur. Жақсы. 17 mingga satılıp durur şu. Жақсы теңізден. Қанша? Қанша сұрадыңыз? 170 ming be. Karabayır mı bul? Ulak oynap жүрөбү? Жақшы. 170 ming so'm. Çabarman kanalı aka. Ova. Cıplar tutabız. Bey kança oldu? 60 ming. Satıldı hoca, hem satasın be? Satıldı mı? Bilmiyorum. Hurmatlı көрүүчүлөр, негизинен бул базарда аз эле тайлар кириптир, аз эле аттар бар экен. 45 миңден 60 миң, 170 миң сомго чейин аз эле тайларды киргизиптир. Görelçi dağı. Kimden eken ha? Bilmedik. Bilmedinizler mi? Esi çok mu? Esi çok. Menimçe satılgan okşayta baylap koygana karanda. Sizlerden mi? Satalım. Men jin tutayım. Hurmatlı көрүүчүлөр, negizden bir sanalı ele bir 10-15 çaktı at taylar var eken. Özünüzler gördüңүздөр bağlarını Halmion bazarında az ele atlar gelip durur. Görüşkөнчө.